và nói lấy sự hi bùi na to ki khen lâu dinga chung pathin lại tan sa hi và nói bùi na hi thil tha hi pui lấy set ki siam ti la pa na hung sa hi tai tu tun jong a chi zom jinge galen khat na World War I chun anagim nei le jingin mi hem te ki hilowin gan hingju lewa chule war environment jong na sata in anatong khai galen ni na World War II jong agim nei le jingin galen khat na sangin gam changin a hoi si zoi hiji chun galen thumna World War III lo na dingin 1945 kum chun United Nation Organization UNO aki phut do tan hichi UNO zala tu ni chana wa noi galpi do theilo hi ahin la UNO in thane na lingset anei zom zo ding mong hinam chule kisun pi thei mong hinam ti hi gyal lo thei a hi poi aji chu concrete tampin asim khom organization hi zong le anatong avai hom atam zo hi USA ho a hi ama ho control na nuiza tabong a hi ji chun UNO chu 100% kisun pi thei a hi di poi tutun Israel doding in Palestine base Hamas thingnoi mi ho akipan do ove ahin la a tuile songtat kitat tu abang tai Hamas ho kitho pi ding in Lebanon base thingnoi mi ho ahong kipan do kin uvin ama ho jong ginsa to banglovin dolche abang kit tawvin ahi hichiban jom chun atho akin zawlowin Iran te ahong ki kumlut kit tan hiji chun alanga bangol kizite na achi hlajing ta nahi hichi hin phatlam ahin manwa ding ta asana umpoi alangkhana Ukraine le Russia ki ka aboina meipi jong tu ni chanin athimle lu jing in NATO gam hon Ukraine apan piwin Russia apan pi jong ki tho hi alanga apan pi hong ting le gal ki ti chu ki mo chai ngai lo hi Ukraine in gal zona anei ding gin cha nahi Burma gam sunga democracy loji in mi pi le government ki do na asang le jingin Burma military junta hi gu thima China in apan pi hi chule PDF le apan pi ethnic group ho chu gu thima apan pi ki nahi democracy jong mo wa lo ding hi chule democratic icon Aung San Suu Kyi jong songkul sunga hung thidan mai the hi galzo nawang chu PDF ho hung chang diwa hi tu tua kidoding a gut sa jing ho India versus Pakistan India versus China China versus Taiwan China versus USA USA versus North Korea USA versus China USA versus all Muslim countries hiti hin gam khat le gam khat akining su che chu jingun hi vanoin a het pha lo Manipur sunga Kuki le mei hleizong akidin te jinge Kuki ten galzona a hin nei ding hi a hin la kum phabe pi wang gan thei thu di o hi aji chu gan thei na bejin nup na poi tu tua Manipur sungdin mun arambai tengol mi phalo hon kacha naga paumei ho mini chu dupche chunin a hin je movin dangka sang som thumjong ala api uve heji chun Sanapati district headquarter muna ki phinna na sata achi hapan tan chom khat jole ki ho champit tawin te jireba mongbong police outpost muna khamul saw pangal sub inspector khat chu meilhei esan constable khanin akapli ji in kibuina ahong kho sidingin tai December sunga meilhei ten muntin attack bolding to ogon anei uve kiti thugu khat akizai hechi thugu hi unconfirmed source a hi ji chun thuta ham thuzo ham het chin a hi poi heji chun ko hi le ki gingjinga ho chu anun nom a hi Parliament season a ithu SA demand ki seido na ding hi hen SA ithum u muna ding hi hen igalsa nu izo na diu hi hen Khuchen Viengchen simphat na ding R&R na to hoita a molso na ding hi hen frontline defense ATA akhanga adat na ding sim hoi ding hi hen frontline grouping sima in janle somnga plus igam u aong lai zo se chendim lodim na ding hi hen hosa thu hi hen
siam hoi siam phat ding le su mong a chairman na ki vai pu ki vai hom ding hi hen gam chung chang thu land holding system hi hen thing noi siam hoi ding hi hen chule khat bowa unified command a ki vai hom a ki vai pu na diu hi hen vv siam hoi ding hi hen unified command a ki vai pu ki vai hom na diu hi hen e ho ki ka a kina ki do ki tha tu chung chang thu a kha na ding hi hen him kham chung chang hi hen judiciary house thu tan namun in nei ding thu hi hen ho thu fellowship chung chang hi hen khana nam pi ki gop khom na ding in pi administration siam hoi che na ding hi hen CSO zo si siam hoi na ding hi hen political siam hoya gamle nam pi phat chom pi na ding hi hen ka ni le bol nga na ding hi hen igam in nam sungwa drugs business wal factory ho zo si su be na ding hi hen gamle nam khosung veng sung khan to machal sa na ding hi hen nam pi pan khom ki tho khom na ding hi hen nam economy siam hoi na ding hi hen APP chu hi jong le ama wang solution hol lo ho le dei lo ho ding a chu EP solution a het wa a bol thei diu ham a bol diu ham Etup lo le ima aki mu zo pui Etup le bo Jona le solution ji a hi mei thei e sante Thusoh khat ki mu na seina Bisempur district hope sunga Aigizang village le uyok nala area muna security combined team khanin wholesale na operation anabol nawin mancha choihon asial gu hidinga ginmo SLR rifle khat sniper rifle khat bolt action rifle ni 9mm pistol le achang zawlo medjin nga kap theina lai achang somlagit wood perching tear smoke shell thum anti-riot rubber bullet li tear smoke shells thum tear smoke shell soft nose nga stun grenade ni tear smoke grenade ni WT set khat bulletproof jacket thum le plastic set khat anamando zo uvetin Thusoh ki musun asai nahi Jire bam mongbong khua duty bola sub inspector MD Sahajahan SO let MD ibucha chu constable khanin meithala anaka blina thilso to kimana kisim do JSC against cold blooded killing of MD Sahajahan sub inspector Manipur police mongbong police outpost Jiribam district athal heng hole chief minister An Biren Singh janhi chun anaki muto win ki hona ananei uve hasina ki hona uchu kinuk tu na to ki hlana thilong chu ain sungmi ten anaki la tawwe tin aki se akinu to na uchu a hile mithat constable A Bikram Singh anato na akon terminate bolding athipa hi phatecha William na aki bolting guard of honor pi ding athipa jinu ama qualification to ki to a government na to khat pi ding thani sunga hichi ki thana to ki mana case kila hi charge sheet submit bol hi han athipa Sahajan in amu a salary pension alhin ka asia full pay ama loi nun amuding chule muding dol ek gratia process ki panding hichi ho hi nupna tai tin Thusoh ki musun ana sei in a hi mail he gal hi phat chom na gal hung hiding hi gal ki ti zo si gimgen theina dim set thileman tampi te a hi neile go tampi ki somong ji a hi hin la pet pet na chuti a hin nung teng thil phat chom ta jong thei ji a hi tu chung e ho gal jong hi phat chom na ta hung hiding in kamu e gal ki chai nai lo a hi ji in ki mo sei sei le mi ki chi sa i macha hello nei hin ti ki diu a hi inam sungu wa hi mi ching kiu se a hi ta ji in thu sei ding jong ki phat lam ji a hi tai a hin la ke ma confidence nei ta ka se a hi tu chong gal hi i bol to ule phachom ta gal hung hi thei dinga a hi mai thei gal hi ahung do se jong phachom a hi tai aji chu kitum hin do ding a thu jing a jong
ki sei do ngam lo ten ta sa ta a ki hin do na pha nin i sei ngam taw ve thil ho te to ki bung hin do chu ei ho dinga thil pha chule pathian lunglam jong a hi ta sa ta a ki bung hin do ki ti hi thil ha sa pen ta a hi dia mai hlei te to ki hian do ding chu mi hem lunggel a impossible tabong a hin a ha sa pen chu ki chai a hi tan tu a hi a bai lam ho bo awat na hi tai a bai lam ho kisan iki sei do zo lo ule ipi ba ki sei ding ham mail heite a pau do ule minai macha ai tiu khu ton so na i hi ta be diu a hi mai a hi pathinin thil ho te to i khom diu a dei pui ei ho jong i pu i pa teu chu Christian nung zui ana hi lo hi chi a chu ina chen khom u bo a hin Christian state khat siam do ding i ti le thil ho te to ki tum khian te angai ye Israel le Palestine gal sung Israel lam kai ki bulhu le ete ki bol tu chung hin ani na anahitai akhat na chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in bedroom Kesaria town sung achen na in munin villa window drone attack anaki bolin hin la azinu le ama lo pet na hi akiti ani na IDF Chief Army Hartzel Halevi chu Gaza mun khat in building sunga namun Hamas ten attack anabol ki nuvin hinla Halevi chu building sunga kun apot do chet zowa Hamas ten bom anaka phum mudan a hi tin thotut chun akimu na hi IDF chief pa chu anasu cha in hi akiti Lebanon a IDF in inventable sunga IDF thizat 92 alingtai akitin teng makave 40 vel a kap setan bulldozer ni a kap si uvin drone phabet a kap se tawvin a hi Palestine lang thi ho hi kisim ta lo hi ti jong het na nga ye ama ho hi ha thi a hi tawvin chule IDF in apat si a air strike a bol khum jing a hi ve